rad, savjet, odbor, konzilijum, zbrinutost. Njemačka reč rad se koristi kod onih koji donose odluke ili daju savjete, kada se opisuje neka vrsta savjeta, kada imamo pravna pitanja. Predlozi koji idu sa rad su: mit, hat den Rat mit großer Freude angenommen. Prihvatio je savjet sa velikom radošću. Hat mit Rat gefragt. Pitao me je za savjet. Ist Mitglied im Stadtrat. On je član gradskog veća. Hat großen Anteil an dem Rat. Ima veliku udeo u savjetu. Wendet sich an mich zu Rat. Obraća mi se za savjet. Reč Rat je imenica u njemačkom jeziku. Danke für deinen Rat. Hvala na tvom savjetu. Ich habe einen Rat für dich. Imam savjet za tebe. Der Bürgermeister wird im Rat der Stadt sprechen. Gradonačelnik će govoriti na gradskom veću. Ich brauche deinen Rat. Treba mi tvoj savjet. Es ist wichtig, den Rat eines Experten einzuholen. Važno je zatražiti savjet stručnjaka. Ich habe den Rat eines Arztes eingeholt. Potražio sam savjet od lekara. Hat mir einen guten Rat gegeben. Dao mi je dobar savjet. Ihr Rat war für mich sehr hilfreich. Njen savjet je bio veoma koristan za mene. Sie fragte Rat, bevor sie die Entscheidung traf. Pitala je za savjet pre nego što je donela odluku. Ist wichtig, den Rat von Experten zu befolgen. Važno je pratiti savjet stručnjaka. Ich habe den Rat meiner Freunde befolgt. Pratio sam savjet svojih prijatelja.
Der Rat der Europäischen Union trifft sich regelmäßig. Съвет Европска уния състои се редовно.